ene adiye na nanka me be kan yonge bia Awurade ebeyi ne ho adi kire no na asema o ka kire ne se Awurade ne kopie heaven na enipa Awurade ne na abofo atwa ahia abofo ni nyina kukura trumpet a o maye alert se omu ba bebom na on se Bible ka se bra Yesu wuye no okotena agya ne nsa nifa so okotena agya ne nsa nifa so na odi maye eno na maye ka se ye wo adom mere mu no sa adom mere na da bi ye ka se no nti no Paul ka se ayen ka se adom na yen koso ni boni ana da bi efi se emere ni ho maye nti da bia se papa no mekatem so obebu atan na obeto nipa so ra na Yesu epridi manipa na asem o kan ne se bra ohun se abofo na mekatem so mo bo trumpet no Jesus he started crying and o busa se why asem o kan ne se sa time no so ma Awurade kwan ma trumpet ni boom na wo sane wa asase so a enipa obenya wo the whole world was it either say 5% as a new 500 nti now he's crying na me o ene say me call ye call adum e call church lawyer ho ko ye papers bi abansa ase bi etototo ama branches no ye wie no on say one museum ene eben ni ewura museum wo e ko hwehwe ne ma bi wo ho a minister of friends ne of god fed mu say ya na odi pe odi ni nyina di sua de ko hwehwe ne ma na wo calculate enipa doses 1814 banipa ewu ebe pemye ye na meka mebusa asenti o find average emudu do sai na call heaven emudu do sai na call heaven. Secondly, every day you to church. Every day you to church. Every day break up. Say the abanono. Obian beso bia senti ne say ko school dem ma ni nyina ya ma. Ba bia ya ma. Ana one said the schools abu bebere ba school abu a ye ti schools bebere be rich obeko na the same mathematics no. Eno the same English no. The same science but why say so-called pastors and so-called churches in there one Bible now the same book Genesis chapter 1 there na afedi and sorry na ebu no where did na change why enka say the churches ya doors in there on say schools are doors in my graduates are doors and they say bi kura nya adwuma nye but church are doors but Christians no also church adults Christians no so me say if you last week iba me no bi kasa wa brochi e kasa wi enwe atu mi tirima na toa na me wure so awo oni pa be se wasa sisu oni pa be se wasa sisu obebom na wafre na wayini diewom obebom na wafre na wayini diewom Yesu ba enya agrodie so me say Sodom and Gomorrah onya nipa 5 pe sister wutie me aja yankan quotation bi Matthew chapter 25 verse number 31 Bible ma me say Yesu ebon ne no osu because also oba this time Awurade die wom enuru 5% enuru 500 nti me ka hu bia na ba metodi sayema mete se edon bi rebo efrefre anwotifu nyina sana menso meka hu bi ana wono ma wono ukunu mokọ aso de be 10 years ni entibu sansa anopai se Yesu pia asofo se ne wo wiase sofo ma me fo ye sai ensole ma ye sai asofo ma ye sai anumtofo ye sai osase ye sai anopai ye wutie mi komoche ko ni pe kum emudu do sai na ekọ heaven emudu do sai once ukunu eja upe solution wajuma sai upe solution ba wunya me som sai okra yira de umpe solution
onipa ba ne baba nanim onyama na abofo nyina ka ne ho enti Awurade obe papa yemu me say Awurade anim yenim pillar of Zion Church wo me I don't boast myself about anything I have. I don't boast myself about my pastor. I don't boast myself about my church, but I boast myself about my salvation. Paul and Fabi bia wo ne ho wo se wo ye na so ehia ma hwe ebra ye bie soro kire na say Paul okopa no wako wie emeka no so watu dia aka ne nkunim abotire abra beje eno kura ne nya nka asasam ne nkire no no okache no say me nya nwie dia yi peye wan wo ne ho don't glory yet oni papa Yesu o say babiem enti nsore da bebiri benedie ne yakọ anopatwo nwumra yakoye dai ene se me banaka bia meti wo mo bo anwum bi wahye bi na me ka chom se me sa Ghana fo anwum na me kura ai we same da bia me ka se onye worship kura da wo worship kura no munim worship awaso be chire ya ka se anwum bia si wutiri mu ha na woto oto no sulu wa se worship se Ghana nwum tofo aba wiase obia pese ogidi obia pese ogidi keke eno ankasa enti o check na appearance omu se omu ye business enti sa sofo ne frɛ omu charge omu ni business ne officer oye business enti those who sing in heaven for our Lord Jesus Christ day and night no sa abofo konkron omu jakatua Yesu ba o Yesu ba na ayeye se agrodie ebeye ni pasa dayeson one day ebeye ni pasa dayeson yani nteno na de besiasi Erode be bowra Methodist abepam obe bowra Zion no wa pam obe bowra Roman no wa pam wajiri die wom obesase ayiye free obeyi be free Methodist obeyi be free Pentecost obeyi be free Roman obeyi be free Zion obeyi be free Assemblies obeyi endoso be papa ye muti sade oda eda ye tam ni so ento de ma ye ntwa bi mu start free 31 no uya no atampo 44 atamuda kase no oni papa ne baba na ni monyama na bofo nyina aka ne ho obetre na ni monyama hinwa so na obeboabo amana manyina no wonanim na wa papa wo musade odwanhwafo papa nantene ni mere kirem na odinantene ni bejina the right side na odi mere kire gina ni bonkum eno na ohene kase a okan Psalm 99 verse 1 say Erade di hene na amai ho popo obasi wona owo ni nifa so say mo meja esiramu amu Yesu tie ma no mo bra mo asema no mo di nanum asam so ma fa wiasa brabo mu fi ma fa krono mu fi mo mra me nsani fa so mo meja esiramu mo mra me fa ahini a wasiesia ye dai amamu free wiase mfitiase namuni ekom de me muma bibi di sukom de me muma bi so no me ya owo no muma me ko mu fie me dade ja no mu fra me ntoma me jare mu ba sha me da fiase no mu ba me nchen afa ni partner ni bebi na no bu se Erade da bay Yesu da bay ana obeye hiani da bay ana obeda adeja da bay ana obeda prison da bay ana bebusa ye duane Erade yakura yankayo answer be no de ma won verse 40 ana hini bebuase won say anu gwa ne kura me semo say samu ye ma munua nketua mu ba akono moya ma hwan moya ma me Awurade moya ma me Awurade oni pa be si wasa siso obebom na wafra na wayini die wo
obebom na wafre na wayini die wom. Are you a sheep or a goat? Who you trying and I say abirichi anopai. Say ready pia assemblies them who you trying and I saw ya abirichi. So pia say who ya abirichi and I saw you trying. So pia meterisa who you trying and I saw ya abirichi. Ebe ni pastor daeson eja to aso. Verse 41. Ana obekate wono woni benkum so sa musumu ntie. Mu a wa dey wa tumem enti before ubefra asase we su kra no. Na no me dimbo eni bia no me da no so dada. O se di waju onyankopon ba na ani no. Na bufuo eda no so. Enti rode bufuo ene no me eda dimbo eni bia so. Se waju onyankopon ba kro no ani na bufuo da no so ne no me da no so. Onue ento no nya ndubo nsam dem kra no no me na di kan da no so a obre na odi ko wuram ana di odi nyankopon nu asam so no bible ka se enhira sa trini nti muhuna mane ade ai enti di woti na oti ase no nso enhira da no so dada. He's already blessed before he died. Double no. Osala su kini ye teaching sa bone akatua ene owo. Yes. Oni panya bone mfa no ni no me da so before. Enti mu ameja adome mo ko hwa obofuo de obo soro ni asase no nwene ho e ma mfra ma se ye ne dai firi ne so ko everlasting fire torment power da oja ye fie ja ye so kra ne ye so a edum se oja ni si so akra de enchen na edum but when they was say the da everlasting fire. Unquenchable fire. Unquenchable fire. Everlasting fire. Da. Bible now they count. Da. Ah, what yes, Yamaway. Upon some, I given Yana Yami Jano. Every say, Sai Jan Yan Sis Yamaway. Or crack. Yan sisi amani paro ade born se ne subane ne sasu. Ye sisi ma abofo a wo ye tuaten. They are not human beings. Enti enye ba bia ade sisi ma nipa. Ano na maya na ye Yesu yase nipa do mu kira kwasa amani hokro nim. Me se me ka che mo se I must be a fool. Se metena se na me ne akonfo. Abosomfo. Satan. What are they? Awudifo. Different. Adifo atorofo akogudam. My God. Adifo atorofo nuru omo jema anyi bi. Ema omo hwe. Apemfo omo kum omo. Politicians mo je kagu. Ma anye ni nyina bi. Ma nkuni pada. What I say? Me nkokọ mo bosom biada. Me nkodi awu, me nkọ amro brida. Me nkọ ya bosse na sama tenase. Na mama what do you call it? Enibre, etro, ahantan, ama many Satan, akoda one place. Minkoya, what is so hantan, my young to mention. Unsa me Jimmy. Everlasting fire is waiting for you. An everlasting home is waiting for you. The choice is yours. And no me bisa question bi wa asole dem adwada no me bisa se hwan na ye adwuma na okọ eyede na account ni pay awoji eye 10 million ya sa de 10 million na aka ne ho na odi sum be kofi ebi sida hwan na to a yesi wanya visa to America on plane ticket free na odi ne sa guniti no wosu ebi sida am sa fe ne be wo no. This world is not your home. Your perfect home is there waiting for you. Heaven. All right. Your everlasting home is waiting for you. Choose one. Choose one. Sa efie ni mi enu mu de ehin mu na abeko. Afi wo se ni bonkum so fo sa wa ya tome mo monko. Da o ja wo sisia ma obonsam. Ene na pofo.
obowudi wasi sisi ma wan bonsam ene na bofo sister me tufu mama me tufu onse ne wa uhuro brem ene anopai ye so daba onwa wo baba epene twam onse nsu atwa ebe sa dane se de wiem nye Awurade nsa kyerɛ na no saa pepepe hwɛ ya wo na ya kitikiti mɛre ni nuamo me ba first me be hum na mka so mu ye ntafo no mu ye kitikiti sesi ahwɛ nso mo bobo mu ti o my sisters o nyini kɔ na nima anon obeti a obewale obeti a no obewo mrs saa pepepe ade akyi ade asabia ebi iwu ye enipa tutu na namo no so ne hia no okɔ na enim anu okɔ sister me tufu says the whole world enipa 5% and as 500 the Awurade nya ene na ensole wo Ghana osi yegunu there was a time me sa kyerɛ from nya die bi kronom ba bia na eche kronom afrancho me da hwa na me hu se papa bi be frɛ me na ode me ko gina ovan bi hu ovan na white td me kai pass mu ya che o be 7 years ni me gina car ne ho na o ka kyem se Amos ka che kroma fo se de wotene o me foro car ti me gina car ne ho na kroni mai din e wo hwa ne nipa baako anante na o be foro e wo hwa na baako afirim na o be foro e wo hwa na baako firim na o be foro me gina ho kan ya nipa 7 kroni mu a nke yebenya asofo sei meboa sofo ma mefo sei sofo ma and so that time enipa 7 the whole chronoma francho me kanya me kura ka na manfu bi that time and I can too poor hasa ebe nipa sai agro ne nipa be kam nipa be tesa bena nipa be bono ebe obi atesa da yeso ndi sense man na de bi o mu kan na yampa ndi sense na yampa se de oso da ya woni te na ho adwuru sa na Yesu mai na beye woni ntena na wokọ na woni kirejenim na de bia me kaya ya na se diye bi ba me yam shim na me gitum so na me gidi se yampa ne se Awurade timi hwe ono ankasa na de oboye na nipa wu wiase apemfo emofra emerewa enkokora empanimfo wan spare wo mutimi to jati se nsuo hye wo mu eyi nipa 5 pa masa ye time na ba na mobo ena enye the first time waye bi waye first ebe ye second ebe ye third ena third for no munya nuhu ena stop ye enti enye so the first time wo be ye ni enti ade bia ntene a wo boso kire tete saaba mess nye makeup nye eyelashes nye bleaching nye trouser nye ni nyina ya ka mu di atam Yesu de onfa hu o kwa asole no wano watoto ti asem ni yo watoto wano wati se wani achi why really wani o se enipa emanu o magimi papa na ni ntonwi na wa nya bi no wakofa bia betua ho ba de ba bi emani bi no so wa wele on se nya sameno ba bi enwi ni bi wo e bi enwi na ka wo pa on se utiri nwi no udi nwi ni bi aka ho e kire se wo pade ai upenwi wani nton de na eswa unti wakofa bia be ka ho ade na ba bi wo da no so wa wele on se wajimi ana set wa ye nyina no set wa ye no okohwa ade ne ya no woni bi set akuaba no so okono si wa ade be ne ya no woni bi wo de ka no kore ozo mutimi ye bibia ye ni tiri nyina ba ade be ne ya no woni bi eni ntonwi wacha se enti do wen na ni echi bia aye de aye akuaba amen mama set wa wen ntonwi da mama akuaba wa wen ntonwi da enti ni pa bia o wen na ni echi nwi bia no ogina o te se de akuaba ana akonfo so gina ho ma efunu
every say ade ya dress na ye se ne coat bo ne tie ye nsa ne mpaboa ye hwan efunu enti mo da mo nsa di akonfo omu ko obedress kama enso mpaboa wonye dai on shabi so you funu ampa dead ya tam naso enti mi sraw mama ye tufo eni ntonwi enya eni achiwi wali enya makeups enya eyelashes enya bleaching enya trouser enya mini enya mercy bo enya yes tirimu sha enya young na daw de ye no kran ye ka kyerɛw enya ne bebu atan Awurade asɛm ɔseda onyankopɔn nam Kristo Yesu bebu nipa kokɔ ma atan sɛde na asɛmpa ɛteɛ ti nyankopɔn asɛm ne de bebu atan enya nipa enti tuetu Awurade asɛm ano you shall face the consequence mesra mo Awurade namu oyini de ɔpaapam anopai dwendwene ho akosi sade bɛsa senti mi ye odwan anam ya abirikyire enti mi gina Awurade nifa anam gya ne bonkum Awurade nhyiraw ɔno kɛse o Yesu din mu amen.